Vo in February ni li sang ni somni panga thole ni jibai vek ule buat sai tu MS collection police biak po theina nimin khan Center of Environment and Social Justice chuan aizola thuthar lo khom tu te chu komin Mizoram police station biak po the mu mal a omlo tia soin Mizoram police station somnga palizing a panhi chau an biak po thei thu soin hei hi an ngai poimo thu an puang chhuak ani Police te chu mi harsa mang angle Inthlanpui ngai ten an biak po thin an nia wangin sarkar puin an ma ni biak po theina angai poimo a police station ba ka kang thel tu pol fire and emergency mi le sa ti po an poimo na sia in an ma ni biak po na tur bik siam ani a India Rampumpuya police station zongsong chu telephone number za 100 a fire station zongsong chu za pakhat 101 kaltlanga biak po thei vek tora rahman ani lain Mizoram chuan heng number 100 za le 101 te hi man theina a mo mal lawani police le kang thel tu pol te poimo zia chu kan sia a mi tu te poin har sana tok se lir the che chwal na ani emo inti buaina kut in thak na khwajin kai shwai ngai Inthlanpui na mo zongzong in an biak po tu chin chu police station hi ani a Vairam le foreign atanga ronjin ten Inthlanpui an mo huna piangin police station an biak po lo po in an pan chat chat thin ani Mizoram chuan state dangte angin police station biak po na number 100 man ani mu mal lawa wangin khwajin mi tele mi pui mi mir shim shim tan police station biak po an harsa a chan chu landline telephone man na khwa a mu mal to lo wangani a police station OC te number kaltlang biak po an ni de ufek lain mi mal police officer chu mundang a in son rolin mi puitan an ma ni biak po na tur shat zui zela a harsa a he har satna sukyang tur hian sarkarin rahman na thar achiam achul khop mai aizol khulaya ruihlo azalen ramshang shanga ruihlo le aboya tang te an huang tawa ti thar le khoi thar an om rengbok kan ral hriat le kan rama thleng tura kan ngai ngai lo khan tuna hian wal out takin min chia meka kan khopui aizol khulaya nge po ruihlo azalen ta hle then khat soidan phei chon ruihlo zwar tu te hi man tok vele zeu thin ma se ati thin te hian in pek tur le om na lai an she thei hle a aizola po wana pa hol bulbor vela hian an te tam hle achang phei chuan ke kalte tan po amu nuam lo khopin ri hlo khoi tu te hian chun enga ri hlo mangin anin chiungama anin chiuna hmuna muzoi tangwai tam tak po anom pha helai hmuna hian ri hlo zwar tu te nen po anin pengam ni a soi ani ta hial heng mi te hi hmu an she om hle a zantir lama phei chuan no panghroi chunga ri hlo in beton le khoi ho an om fo bok heng mi te hi an khongai thak le rwal hian sarkar hian ti rem dan ngei twa rang theisela kan ram mel lan na pakhat ani miawa wangin tlom ngai pol ko ta da mai lo hian a che chwa lam ti chak theise a tha hle mi pui himnan shim shim po a him lawa jingkara tanga zanlam thlenga rui hlo le a kai noi huang taw talutuk khi ve a huna ati rem tura tran marpa ta hun to hle nam nu fwal te le Indian socialism lai u fachai nam nu fwal te le Indian socialism ti thupui hi academic paper zia tur nita sila chuan political science le history lama kan mithiam ten soitur tam tak an neyang he article a ero hi chuan a theory lam lu thok le soizaw katum lo keini anga namte naw le nu fwal te tan chuan India anga socialist rama kanom hi kan van nei zia kai ma mi mal ngai dan le mu dan mol mang devin le toite in soi katumani mitam tak chuan India hi democracy ji kluak ram ni in an ngaya hei hi adiklo socialist ramani a nima sela socialist ji kluak ram ni lavin socialist secular democracy ramani constitution preamble nge ya India chu socialist secular democratic republic ram ani zia chang takina inzia ka khovelin India a modan le asha dana po socialist ramani kan sha theu angin socialism kalphunga chon ram leilung le a ho sakna te nei tu chu mi pui an ni a chu ti chuan socialism thil tum chu social and economic equality ani social equality ti hian namtin trongtin sakhotin le meichia le mi pate in tluklan na akoka economic equality chu khosakrel bolna akhwale tuite in tluklan na ani chu wangin mi pui nei na in semrual na re thei chan chwa le in tluklan na ti te hi socialist kalphunga thumal lai mu berte chu an ni ome hemi wang hian socialist rama chuan mi hausa le mi re thei din hun in thlau tuk lo tura ngai le be se ani a ram shroi tu te puin shroi tu an ni na chu an chung kwa le an fwa le wangte ti ho sakna atan an man tura ni lo achunga konsoitak socialism kalphung le thil tum te khi an thale a nima sila tun lai khovel le India in zelen na amu lai vel khan socialism le sakho zelen na omlo na
one party dictatorial system te chu unau pian pui anga ngai na aum thlata wangin socialist ram ni chu ram du omber le ram du thu sam ber anga ngai ani shan lo chu tiang ani si chuan shrai tu ma sa te khan eng wangin nge India constitution a socialist ti hi tel khera socialist ram ni kher du nge an ni angle India ram din hun enin socialist kalphung le thil tum tam tak chu tha an ti a nima sele sa khu zalen na omlo na one party dictatorial socialist kalphung ni lavin mi pui ro rel na le sa khu zalen na socialist secular democracy kalphung an thlang ni inalang chuti chuan India a chuan eng party pu in sarkar na siam sela central state sarkar te chuan socialist secular democracy policy kalpuin India khwale tuite social le economic in tluklan na an ngai poimo hle a chumia tan chuan ro man na thate siamin budget po tam takan ta thin namte zok le hnufual zok te le sa khwa member claim zok te chu khwale tuidang te din huna an din ve theina turin an tan kwata reservation concession le scholarship etc te siam sakani khwale tuite social welfare ngai poimo in damlo te le mire theite chan puina le chomdo na program chi sang sanga neya essential commodities bu fai cooking gas electricity tui etc te subsidy asiam bok chu chawani lava India hian theina dang nei le meichia te hum him na le an din hun choi ka na program te po anei thahle rural tu te thlanna thlenga meichia le namte zok le sa khwa member claim zok te tan reservation aum le zelani heng ham thatna zong hi socialist democracy ram kan nia wanga kan mu te le kan nei te ani capitalist democracy zi klwak ram ni ta ila hetiang an nam nu fual sa khwa member claim le mre theite tan ham thatna te hi kan mu rin omlo chu wangin kaini anga namte naw le nu fual te tan chuan India anga socialist democracy ram kanom hi kan van nei hle chuti rualin special enkol ngai nam nu fual tribal ni ring ro tum lowila tuna kan din mun hi thansana malam pan kan tum turani socialism kalphung hi Christian zirtir na nen po ain zui thahle iswa kha tharau chandam to ani rualin tunlai khovela tanga thlir chuan anun athil ti le azirtir na tengai to in social activist dik bear thaber le chak ber ani na la ya oma edi kumzabi pakhat na adin to Christian na chu kumzabi som pakwa adin socialism ayo upazok ani a chu wangin socialism policy hian Bible le Christian zirtir na tam tak en ton ti ila kan soiswal emem lawang socialism huchwak tu Marx Lenin etc te kha Bible le Christian zirtir na shemi anni hlom wangin kaushana din tirlaya an khosakin rel boldan kha Christian na le socialism in an nalang sarber pakhat chu ani ome anzinga tuma tla cham anom lo inemo ramemo nei apiang in an shala aman chu an ron kinga tir kautin hen an hlana an cha khai de chewin anin sem chen nima sela he tianga ti zel chu thlin reng a harani ang monasticism hauti lawa chuan an nuwa kaushan te zinga he tiang ang ema ti tu mu tur anom to lo engpo ni se socialism kalphunga kan mu mi pui nei na in semrwal na re thei chan chwale in tluklan te hi Christian zirtir na leimu lading reng te anni Christian zirtir na le socialist policy in anna Bible bung le chang te tam tak zinga tlem te tar langila leilung le achunga thil om te hilal pa ta ani a khovel le achunga cheng te nen hian Exodus bung som pakwa changa Deuteronomy bung som chang som pali nam tin lima lomin au se nam tin reng chung thu chu dik tak rel sakin mitin ikai shwai si chena sam somruk pasari changli juda le gentil boy le boy lo mi pa le meichia om chuang to lo Iswa Krista a chuan in za in pum khatin ni Galatia bung thum chang som ni pariat lalpa re theite chu ichan thin ti ka sia pachia ti tan dik takin ro I rel thin sam za somli chang som pahni mani ta na soi theilo chu soi sakla bei vai te po chan ro re theite le pachia te thu chu dik takin rel sak thinang che thu fing te bung som thum pakhat chang ria ta chang kwa roi I the hun chuan pachia te piang swal te ke bai te middel te som zo kang che ti chuan mal som na idongang rul ve na tur che an nei don si lawa mi fel te thole na chuan rul le ini don nia lukabung som pali chang som pathuma changa som pali thil thati le intran pui ton hi theinghil su chu chu pathian lom zong in thoina chu ani hebrai bung som pathum chang som paruk etc USA president lo ni to Harry Truman chuan politician ani awanga hausa min mutir ula ruk ka mutir rang cheu ati a ei rulawa achan vo dik tak chau adon chuan politician tan chuan hausak thei ani lo zia asoyani adikhle Tripura chief minister Louis Pumanik sarkar kha kumsum ni lai chief minister lo ni to ma se a hausak pui lo
kan ram politician te po hian an mani inti ho saktum lovin an kai shwai ram hi ram in tawdel ni tir tum zo ka ram ma sona tur le mi theiti din hun choi sa na tur program te an duan turani an mani politician te le angeta sarkar na thok an ei ko phlo te hlo ti pung lovin an ei kham kho phlo lo ni tin in hlo kut na thok tu te hlo le casual le contractual workers te hlo an ti pung zok turani kut na thok tu te thil siam ran vul le thlai thar te market an ngai to sak turani a sarkar pu in le sakin azwar chhong thin turani chung te chu socialist democracy ramashwai tu te ril ruput dan tu le ram shwai dan tur dik le tha chu ani Mizoram cheng tamjok te chu Christian te kan ni hluma wangin India Socialist Democracy Turin zom tu te chau ni lovin Christian Socialist Democracy Turin zom tu te kan ni ti kan shat reng athale kan ram shwai tu te po Christian an ni veka chu wangin ma thlir thane ya ro rel na adik chuan Mizoram hi tu ma tlak cham lawa social le economic sa ram mi puite in tlukla na ram ni turin kan siam the ni chu Mizoram anga Socialist Democracy rama Christian ram shwai tu te le ram fa te ril ruput dan tur le rongbol dan tur dik le tha chu ani e sarkar ma sa atangin ku watol na kong ruk te kan ro chun pusap danga heng te hi sarkar ma sa atanga an ro chun ni in a soi tho chan ni khan pm chuan an party pi sa a chung in khom an neya he huna thu choi tu home minister puke sap danga chuan ku wa dan lo anga tol ruk vengin police te an thokrim hle ti soin tuna hian police duty te hel na kong ruk somni pakwa a oma heng kong ruk te hi sarkar ma sa changa kan ro chunani ati kong tam taka chuan tlom ngai pol te le vc ten sarkar ven puya tlai wara duty te po anom ti soin home minister chuan heti lai hian smuggling ku watol ru te thurwal puya lo tran pui jok vc te anom ti kan sha a heng vc te awang hian vc in thlan hi kan ngak hlel em ani ti in thlan zo lama chuan ku watol ruk po hi atlak niam sot arin thu asoi puke sabdanga chuan sarkarin halpwale halmoi khapna thupek bo chhia thu boy somnga panhi zialuni in he hian mi somruk ameratela courtin anchung thu arel don ti soin sarkar thupek zom veng thadnem tak anom lain thupek bo chhia veng tlem te an oma veng thren khata in nga vela tangin thadnem ngai taka halan oma sarkar ming thatur du lawa ado dal zonga che ve du shim miklem te an omani tia soin kumina po hun puilai halpwale halmoi hal hi Mizoram sarkar chuan akhaple dona January thakhan relfel ani to thu asoibok As always true bial tu MLA in MCC abo chiat lo thu asoi local village council in thlanna nei tura election model code of conduct MCC bo chia a an pu chung changa as always true bial tu MLA pulal nging labamar minister of state chuan akal lo thu asoi nimina zpm pisa a an party chung in khoma thu soin pulal nging labamar chuan tun naya as always true bial huam chunga zpm local council candidate te in mu khomna vaiva konwai me conference center a party mi ani angin somani a thu po asoi ngeya ma se athu soi chuan MCC akal lo thu asoi Mizoram sarkarin as always true bial ta na amalak to na te asoi ti soin pulal nging labamar chuan saski party 3 nwaya as always outlet project motor kong siam na tur Mizoram sarkarin arwa manfel to thule hemia tana sumpo min pek to thu ka soya administrative approval po mo vek to ani tin vaivakon market sakthat na tur Mizoram sarkarin arwa manfel vek to January ni saria state level committee on saski in local council in thanapuan ma a apom fel vek to ani ti in wantlang mo thei turin INPR website ta hemini vek laidar nga a da chwa vek ani to thu asoi heng thil te project thar ani lawa sarkar malak to na alom kan ti emawanga INPR te po in antar chwa to kan han soinon vele mai ani a alom te lul nen mithen khatchon state election commissioner MCC bo chhiati in min hekta ani ti in pulal nging lawa mar chuan MCC in thlanata na vote du wanga malak na thar puan rem ti lo shreng chungin athu soina a po sarkar malak na thar tur soicha kom tak tak te po ain sum jok ti asoya veng chung le bial chung ba ka aizol khopui tan le Mizoram tan po a sarkar malak to na thulom wan tlang sha ta tarlan to asoi chwa vele te po in heknan an mangdu tamai chu mi puilom na hian party then khat an lom velonia asha thu asoi bok VC champo toy khin na ngai twa zo tun kara thutluk na
Mizoram Sarkar in Village Council Cham apo toy chung changa khin na chu Nimin Khan Guwahati High Court Aizawl Bench chuan angai to a tun Sarkar chung hian thutluk na apuan be se ani Mizoram Sarkar in VC Cham ding lai apo toy chung changa High Court ta All Mizoram Village Council Association AMVCA President Pukelal ngai zwalan akhin nakal zela court chuan Sarkar kal tani nga nia thu boy kal lai angai to a VC Cham an po toy chan in soifia na record Sarkar lamin an chop chwa chu du khoplavin Sarkar chu in soifia na record an nei ang the lu thale tura ati angin Nimin Khan Sarkar lam IO10 an chop chwak thale ani thudon danin Sarkar in VC Cham ding lai po toy wanga AMVCA President Pukelal ngai zwalan court ta akhin na ti tur sang te chu zo fel ani to a Nimina Sarkar lam IO10 an record thelu te zerchian ani nuwa court chuan thutluk na apuang dona court thutluk na hitun Sarkar chungin an puan man be se ani heti lai hian State Election Commission chuan February ni som pani sang ni somni panga a hian VC le LC in thlan nei ani don thu an lo chwa to a High Court thutluk na hian in thlan na lo om tura ngong ala nei theidon ani Tarlan to angin tuna Village Council hi August ni somni pasari sang ni somni a in thlang ni in August sang ni somni panga top turani a LAD chuan tuna VC Cham hi February ni som pakwa sang ni somni panga a top turin rahman na an siamani District Council a na tho dan ti danglam ngai ti MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thangliana chuan MNF Sarkar le chuan District Council area a an na tho dan ti danglam nge ngai ti asia to thu asoi Kumtharatana Siaha District MNF Party Office honna nimina neya he hun man puitu Dr. Arlal Thangliana chuan MNF in zoram akai shwai chung khan ti fu tok laute a om nge ti soyin abikin District Council area kan enkol dan po hi du thu asam ho lauti kan poma tuna chuan ngai tuana thar nen ril ru tharin MNF Sarkar le chuan kan na tho dan hi chu ti danglam nge yangai ti hi kan sia India Constitution hnuaya 6th schedule hnuaya Sarkar te Autonomous District Council hi en niam emo ngai tha chi emo ani lauti hi kan sia tharangai ani ti in state danga Autonomous Council nei te hian an council din mun an ngai poimo thule din mun sang taka an da chin chu tun naya mar chak state sang atlo na muchwak tharin rilru thar asiam pha ti asoi anin tiam na anti hlotlin lo wangin BJP in ZPM hek Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Pulal Thanzara chuan ZPM Sarkar in BJP anzom na le anthu intiam ton ang anti hlotlin lo wangin BJP kai shwai Sarkar lai puin a shek ti asoi Nimina Kolasi Block 1 in Kolasi Venglaya Taitesen Hola Political Training le Mitharlom lo hun Inbuatsaihna puitu MPCC President Pulal Thanzara chuan Sarkar in thlaka Sarkar hlim Local Council le Village Council in thlana Sarkar lai belin mitam takin ruling anbo rui china seat po ne takin anla china ZPM Sarkara chuan Sarkar lai VC te LC member te ZPM shwai tu le party member ten ni tin ZPM an chwa san zoi ti soyin hetiang hi thil thleng ngai lo Sarkar la ya Mizoram mi puile party mi puin rin na an nei lo wangle base na an nei lo wang ani ti in tunhai ZPM MNF le neutral ten phur takin Mizoram hun sang atangin Congress an som chu pathian na thoni thu asoi Pulal Thanzara chuan ZPM Sarkar in BJP an zom na le anthu intiam ton ang anti hlotlin lawa wangin BJP kai shwai Sarkar lai puin a shek ti soyin Central Door to Chief Minister le Minister te thil hon chu thalak thar an nei bel chau hi ani BJP du anga an ma lo chuan engma anti theidon lawa BJP du anga an hun huna ko shan ril ru an liam dona wangin tuna hian tuilai rapin ZPM Sarkar hi a me kani ati Congress Sarkar lain Mizoram tharau lam hlim na le har tharna an changti soyin Pulal Thanzara chuan MNF le ZPM Sarkar ero chuan ramin mang an le tlak cham na kan toka mi pui an ruma mi pui nen thleng phak ra manna a omlawa wangin sumhar sanna na me lavin anasa ti soyin mi pui Sarkar tiam tu te hian ZPM Sarkar mi tlem te bak a huap lo ti asoi in kho ma hian MPCC President hian an party zom tharmi engemazat alom lu tani Mere thei mangai zia langa ngai BJP State Vice President Van Upaza thang chuan India rama sangni somni pangar tru sangni somni paruk finance budget phar thar ta ka Prime Minister Narendra Modi kai shwai Sarkarin mere thei le har sa jok te mangai zia alang chiang hle ti asoi thochania BJP Mizoram State in an pisa mi puiru na cholkar in hlan na le political season an neya thu soyin
van upa zathang chuan BJP kai shwai sarkar lai puin finance budget 2025 to 2026 lawm tura hian rampum mi pui middle class sa asom thum pani vel bor titana kum khata chenglai som pani lalut tling lo titan income tax anti bo te hian modi sarkar in mira theile har sa jok te amangai zia ati chiang hle ni ina soi union budget chungcha po ngun thluk taka mizoram mi pui te po hian an zira antana ham thatna sarkar lai puin asiam te an lo shat fia ve hi apoimo thu asoibok Inthlanpui ma chan chuan lam tling lo Aizawl Municipal Corporation AMC Mayor Lalrin Enga Sailo chuan Mizoram Sarkar in Local Council le Village Council Inthlan ati ma chana chuan lam tling a omlo ti asoi Nimina Mizon Hamruna MNF Party chung in Khoma thusoin AMC Mayor Pulalrin Enga Sailo chuan Mizoram Sarkar in LC le VC Inthlan ati ma chana hian chuan lam tling a omlo ti soin LC le VC te Sarkar thopui theilo an omlova ZPM Sarkar kian party dang LC le VC te athopui theilo zo kani ati Local Council de phei chu AMC hnuai an ni thu soin Mayor chuan masona na tur ma chhop kan nga a kumsak ni somni pathuma changa sang ni somni palifan central lama changa local tour cheng viable che som panga chuang ala oma sang ni somni pali changa sang ni somni panga chungin development fund cheng viable che somni pa ko chuang local tour ala omboka keima ni tho chwa ve sum cheng viable che som pathum vel ala omboka ni ti in masona na thok tur an la nei cheu ya an tram po toy sakhi adiklawa an ma ni thlangtling tu mi puiza lo na ani thu asoi MNF advisor ni bok Pulalrin Enga Sailo chuan ZPM Sarkar atanga kumkhat po thlinglawa Sinlung Hills Council kan in thlanga MNF in Sarkar na kan la a tun LC le VC in thlana po hian besena sang tak kan neya Congress Sarkar wanglain AMC a MNF kan Sarkar thaya mipui te hian party an envak lo ni in alang ati Delhi in thlang turwak ve ta cheng viable che somthum pariat point paruk pali man to Delhi Assembly in Thlantura in Thlanmuan omle felfai om theina na malak na a cheng viable che somthum pariat point paruk pali le thil dang tam tak man ani to ni lai nia mi puin vote an thlak mai to tura hian Chief Electoral Office chuan in Thlanmuan om felfai le thil dang in ati boilo om theinan ma ala a mun sang sang da pin thil man po anga to hle office chuan in Thlan kai hnoya hian poisarin hlel om cheng viable che somthum pariat point paruk pali an man to ni in atar langa kumsak ni somni in Thlan ain hetiang man hi za azat ni zetin atam jok ni in atar lang rui hlo kai hnoi po cheng viable che somriat pariat point pali bial hu an man to a zu po cheng viable cheli point pakwa pathum man an man to bok ti tarlan ani Delhi in Thlantura hian kilthumin in chu na lian taka oma Arvind Kejriwal kai shwai kum soma zona rorel mek Aam Aadmi Party AAP chu pai thak ngei tumin rampu mathunai tu BJP in anbeina sa hle a kumsom panga chung rorel na fonglo chel to Congress po in tu naya state dang in Thlana an din mun thlirin in Thlan nu nung pahnia an nil ngot aya thatta ya an che tan in ring ve bok ni lai nia vote la te hi injin nia chhiar tura ro manani a thojan ni tlai khan campaign hun atop ta bok Hezbollah shwai tu pani tun thla ni somni pathuma vuidon Hezbollah shwai tu September thla ai Israeli in do thlona ten an ka hlum Hassan Nasrallah chu February ni somni pathum hian vui ani don ti Iranin athlop pola an ho tu pani mek Naim Khasem chuan pathiani khan asoi Khasem hian avoi khannan Nasrallah tha ani khan Hashem Shafiddin chu ama thlak tura thlan ani thu asoi chhuaka mase ani po hi Israeli 10 October thla khan an that vele a ani po hi Nasrallah vui ni ve khian an vui ve ngal don bokani thanhi chung Israel ne na kanin dona awangin ven himna thila vui na hi man thai ani lawa November ni somni pasaria in do atop ta ka wangin February ni somni pathum hian ro pui takin van tlang hwa pin vui na hun man ani ang ti in khasima hian ti via thu cha soina apuang Safidi na po hi Secretary General angin vui ani vedona achan chu His Eminence Sayyid Hashem hi Secretary General atan thanani a masi October ni thum khan amartar ve ta hlawa ani na tharpuan mani ni khatleka ani ati Nasrallah hi Beirut Dayaram thlona trum mun tharle hlui inkara kongpui kara phomani anga Safidi na hi Lebanon chimlama an khwa der khanuna vui ani ve thungang END 10 heroin an man serchi pa excise and narcotics department chuan ni zan ma sa khan chiatlang daya paite luya heroin ni ngeya shiat hongriat an mana hedam doi nei tu nia shiat lalding liana kumsumli pakhat chiatlang marweng ne in soipo manin
NDNPS Act 1985 noya thu boy siam sakani a nimin cancer chief district court ta shwai ni in district jail a dalu ngalani tuntruma damdoyan man hi gram somriat pathum point paruk pahnia ritani VC Inthlanpui nei Turin Inbuatsaihna Kalpui mek Karle ni lai ni a village council Inthlanpui nei Turatan ser chief district a Inbuatsaihna Kalpui mek ani a Mizoram district pakwa a village council le local council Inthlanpui nei ruala Inthlanna Kalpui Turin ser chief district a ngor taka Inbuatsaihna Kalpui mek ni in political party sang sang te chuan an candidate tur anti fel nu a ngor takin campaign an Kalpui meka ani baka hian independent candidate te po in campaign hi ngor takin an kalpuya candidate sang sang te hian in tin lut lora an khongai vote deal chu an campaign dan berni in mi puitin he nangen na le somna le kha sem le kholai lun laya poster banner tar te chu campaign dan langsar ani bok hetila hian Inthlan na boipui tu sarkar ho tulam te po ngor takin anin puat sei meka tuna hian ballot paper chu boipui fel thokhat ni to in tunkar toplama polling official te tan training voi ni na chu nei le tur ani dona heta hian Inthlan na a duty tur te chuan vote an thlak thei tran don bokani lungman tur pai sak hortoki changa meidum pan na kong siam meka kham ko sang lai kong zau na tura retaining wall siam na atana contractorin lung aman chu a thalaunia soin hortoki khwa a NGO coordination committee chuan nimin khan an paisaka heng an lungman te hi achang launia soin balu lung angchi ni in an soya lung tha mang thawin lung chia hitam tak an phum tel ni in an soyani helai muna hian retaining wall hi fit som kwa vela thui siam tur ni in fit som thum vela sang tur ni in NGO te hian an soya achung ril a thatlo chuan lir thei che swalna a thleng theinia an ngai thu an soyani HSSLC practical exam tran Mizoram Board of School Education hnuaia HSSLC examination 2025 chu nimin khan practical omna subject zonga practical exam nei chana ni a theory exam ero tun thlani sompali khian nei chan tur ani thungang MBSE roles shita alandanin kumin sangni somni panga hian HSSLC exam hi center zathum somsari pariata nei turani in HSSLC exam chu arts subject la zirlai sangra zasari somriat pali omin meichia sangli zaruk somsari pakhatle mipa sangli za som pathum anni a mipa ain meichia zanga somnga pariatin antamzo kani science subject la zirlai sangni zaria somthum pathum omin meichia sangkha zaruk somruk pani le mipa sangkha za somsari pakhat anni a mipa ain meichia zali somkwa pakhatin antamzo ka commerce subject la zaruk somnga pathum omin meichia zani somkwa pariat le mipa zathum somnga panga anni a meichia ain mipa somnga pasari in antam thungani kumina HSSLC exam hi March ni som pasari thleng nei tura ra manni in nimina practical exam nei zinga hian geography subject la tamberin sauthum zaruk somruk paruk zet an omani lir thei che swalna le thi na ti tlem kumin February thlachung o to road safety month chu February ni khat khan honani a thupui chu film khur le him takin lir thei khal thinang che ti ani month man chung hian lir thei che swalna atlem theinan warzokin inzirtir na buat sai ani dona lir thei khal tu te le lir thei endik ba ka lir thei kai hnoi dan sang sang le film khur na turte atam theang ber inzirtir tumani Road Safety Month honna a Transport Secretary Tarlan Danin Mizoram kumsang ni som pakwa changa sang ni som ni pathum chungin lir the che swalna voi zali som ni pathum athlenga chuta chuan mi zathum somnga panga anthi lir the che swalna thleng zinga za somruk pariat point pathum pahni chu film khurlo wangni in chunga chuan mi zahni somnga pathum anthi ani rui chung lir the khalwanga che swalna tum somriat panga a mi somruk pakwa anthi a wrong side atlan wanga chet swalna voi somli pali a mi somni pariat thi in phone mang chunga lir thei khalwanga chet swalna voi nga a mi panga an thibok lir thei han khal che hian chapona ril ro a umve ngal ani mai the lir thei khal tu zinga tlom ngai zok ni tumle into changa nung tol zoka tan tum lo tlat anom thina hei khian midang te tan har satna athlen fo atrula ni a tolrim chang zok kan ni chuan nung tola insiam rim zok ni kan shelo tlana poimo kan kong pui tam zo khe azau tok lawa wangin lir thei khal tu ten hoi hom na an nei apoimo a boina le har satna thleng thin tam takhi hoi hom na manga chin fel thei ani ti kan shia ta tha Mizoram a film khur lo wanga lir thei che swalna tambera wangin lir thei khal tu te in enfia theu angai lir thei khal tu te film khur lo le in thla da wanga mitam takin an thi pha hi apoi tak zeta lir thei khal tu te hian kan nun na ba ka midang nun na kan kuta in ngatani ti shia a
film khur le zwala lir thei kan khal theu atrulani lir thei kai hnoi dan te hi lir thei khal tu te le midang te himna tura siam ve kani a lir thei che swalna le chumia wanga thi na titlem turin dan som mai apoimo a mitin ti turani ati ole tunchu matan chuan khati zong kha ni le report mai sela min lo thlir sakawangin kan lo me